Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Tonya. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biag. Barang makaipay ti adal, kadag iti naayat, adumdumheg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Tonya. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tonya, apay, anya ka di man ang tinadamag ko. Anya mananday tayo lakay. Nadamag ko anagapa kayo kanumanan kan ni Mari Lorena. Apay, anya ka di man ang tigapuna. Anya? Ne, sa anak mo't anak ya pa. Amukan, Tonya. Kaapam amin na nakarubam. Wano, andaman ang impus mo. Asaan nga agpaiso? Iso anagapa kayo. Ay na, awan ti kaapak kunak manen. Imposible mo't naagul-ulbod ni Mari Diling. No kasta, ni Mari Diling tinangibagakan ka. Wen, ket patsek apod no timbagana. Gaputa uray siya ng asawam. Numero 1 akaapam. Anya? Hoy, Mari Diling! Rumwar ka dita! Tagsarita taman itinalapat! Ne, apay ka di, Mariton niya? Apay nga imbagam kinilakay ko, anagapa kami kini Lorena, ah? Pudnumat nga min, Mari. Dito pa'y nga rod tersenak tinagsupyatan nyo. Anya? Talaga at chismosa ka mata niya. Ay na, saan nakakaskan ka at chismusa? Gaputan nila ang matlakay mo tinangibagaak. Ngamin, Jack kayat adito'y tersenak ti pagapapaan nyo. Ha? Talaga kit di asip-sip ka? Tati ko nam siguro, aga pa kami iti asawak, kat maibaw intirik na nakan ka. Ngamin, baakan! Excuse me, Mariton niya. Di nagpagbalinan nga aga-agaw. Ngamin, inaramnak idi ni Marcelo nga asawam. Ngam binasted ko, gaputaawan mariknak a panagayat kan kuana. Anya? Oh, anya nga itati isungbat mo, ha? Sika, tinang sublat iti reject ko. Ha? Dito ka man langan? Hoy, Marcelo, agpudno ka man kanya. Apay man, Antonia. Kasla armalait man na talagang agbusid at ang iwat mo. Di ka nagsarsar din agong ungat. Apay, pudno ka di nga inaram mo ni Mari Diling, ah? Ha? Sumungbat ka! Wen. Inaram ko, ngam tinakayat. Iso adimi imbagbagaret ka. Ngamin, masaktan ka lang. Anya? Sayang arod, tadinak inayat. Naragsakak ko may tisidong na. Ngamin, saan akaskin ka aman nakiapa? Kaslang babawi at ngarod anang ikabalay kin katon niya. Huston! Huston! Mabuy si daklang kan ka! Manantong niya, aramatan niyo mat anaimbag ti Facebook niyo. Apay ka di manan, Arnold. Kanayon ko amakit kita ti post yu manang. Kat kasla kanayon nga adda kaapayo. Ha? Ay na. Manang. Liklikan nyo nga minti agi post no adda kaapayo. Tapno saan amaamuan ti entero a barangay. Ngamin, da kayo matlaang ti kababain. Kat, siyak manan ti dakas, kasta ka di, Arnold. Manang, awan imbagak akasta. Nakadkadlaw mo titibagbagam. Ay, jak amukon ka manang. Tikunak, liklikan nyo ti agi post iti kumkumporme. Tapno saan kayo ang makiap-apa. Ngamin, kababain day tangar aramidan nyo. Talaga gayam adinak inggan asar-saritaan anya, Mariton niya. Ha? Apay ka di, Mari. Amok asyak ti paspasagidam kadagiti post mo iti Facebook. Ngamay na, agbain kamat Mare. Anya? Ipopost mo matlaang ti bagbagim, Mare. Jay inka i-post analukmagak nga awan makukwartana. Agpada tamata nalukmag Kan imbag kanyak,
Gaputada masusweldok akas katulong. Iso nga adda ilukluk magko. Sika ngay, adda ka di source of income mo? Ah? Saan ka di nga agur-uray ka laang itad ti asawam kan ka? Iso laang matilukluk magmaw. Ay ste, kabalay mo pa'y laang gaputa di na ka pa'y matingkasar. Mare Lorena. Iso adi ka unay mare. Ammom ka diti sarsaritan dagiti kaaruba tayo? Lumuklok magka. Ngamin, sadot ka. Day tala makichismes ti ammom. Ha? Di ka tumulong ijabang kagyaw. Agsagana kanyak dayja a Lorena. Ininsultonak iti kastaunay. Napaisuan ka laang karagiting bagbagana. Iso akas ti jarmoton niya. Anya? Kaslay supay kit din ti sakit mo. Ngem iti siyak nga asawam. Gaputa iso ti husto. Di kamot kami nagpampanunot. Nalain ka lang agsao. Ngam na adday bagadakin ka. Si kapit at daganas ng agsakit tinakam na. Hay! Jak amukan ka, Marcelo. Kasla dinak ay ayatan. Tauray na minsan, dinak paymet isakit. Isakit ka no si kati adday ti husto. Ngam no kilo ti aramid mo. Talaga nga ilintag ka. Anya? So nga agpanunot ka man to niya. Sakbaya maladaw ti amin. Manang Tonya, manglukat talangan iti paglakwan yu itinatang. Prutas kan ikan. Agpaiso ka di ading ko? Ngun manang, tapno adda pagbisbisian nyo. Kan isupay la pangalaan nyo iti kwartayo Tani, maasyanak ka ni Manong Marcelo. Isula amin ang timang manggit. Ay na, agyaman ako na ading ko. Ang pang-asiwa manang, tadiyo baybayan, Wen ading ko, ikarik daytan. haliklikan nyo ti makichismis manang. Tapno saan kayo ang mataktak. Imbes amapan kayo makichismis, asikaswan nyo kitdi ti pwesto. Wen ading ko, namnamaam daytan. Amo Marcelo, nakitak man jay may sa akaaruba tayo ijay highway. Kasla sa bali man ti kakuyog na alalaki. Ay naton niya. Inyalaan nakatikabsat mo iti pagpwestuam. Tapno adda pangalam iti kwartam. Sana tapno adda pagpwestuam amang sipot iti karubam. Ha? Into naram ket iti pwestom. Nakasat ka. Taimpayan nakatikabsat mo iti paglakwam. Alawanin, lipate mo ti imbaga. Liklikam ti makichismis kan makibiyang iti biyag ti pada matao. Tapno awan mo't kaapam. Nay, si kahamat gayam ti agpupwesto ditoy. Balasag kaw. Wana na krising, tapno addaman pa ka kumikumak. Ay katun Nay, naglalang to dagiti lakom anatag. Kan, dadakkel dagiti ikan alakom. Ay katun anana, tapno addamot ganas agatangan adagiti agatang. O anya, gumatang kayo nana. Ay, mayat sa ngagpaisaw. Ay ngamay na, kurang sama dati kwartak. Awan pa'y ngamin ti pensyon ko ita. Napinding ka no, kapo iti naglabas sa bagyaw. Awan problema iti dayta nana. Bayadan yung tuain ton adan kwartayo. Sigurado ka, balasan ko. Ang mga lumabayag pa'y, sakto mabayadan. Awan problema di nana. Manula ang matiutangin nyo no bilang. Alaman nga raw balasan ko. Agisupot ka itimay sa akilo nga ikan. Dayta kamates, laya, ken silay. Alawan nana. Urayin nyo labiit, tadalusak pa'y tiikan. Tapno nalaklakayon ton nga iluto. Unay matdadyayan ananak rising. Makabulanan. Ngam di pa ila nagbayad iti inutang na nga ikan iti pwesto. Kasla saan mo't abak-bakutan. Pangalan ako maadagos iti kwarta na ngay. Amom matabakat di tao. Kan awan kalupay ti pensyon da. Uray damagam kaninanang. Ay buisit. Awan kit dit manak-nakam na. Saan ka di akinunam? Asika amis mo tinangibaga. Nga ure utangan na. Ket bayadan nanto inton ada kwarta na.
Una, ngamga po tayong bagak ti kasjay. Ibay-bayag na matan, ti panagbayad na. Di mo mapilit di bakit, nawan trabaho na. Oh, di dumawat ko makinidiling nga anak na. Kasanon, no saan anarwam nga agdawat iti anak na. Ken kasanon, no saan nga ammo ni diling. Hay, buwisit kit di dagita tattao. Payman, taikak ida iti pagnakman da. Ay, di ka man agar aramid si katon niya. Abang ano si kakit di ti ikantat pagnakman na. Anya? Maritonya, apay nga kasta. Apay ka di manan, mare. Amok ani nanangkot in post mo. Apay, masapol ka di nga i-post mo? Kasano, bakbaketan adi na amo ti agtungpal iti saritaan. Apay mare, asino tinang pilit ka ni nanang ko nga agala idi iti ikan kan nateng? Ha? Si ka mismo, saan ka di? Si ka mismo tinang ibaga, asanan to ited inton adda kwartana. Ha? Sumungbat ka, mare. Saan ka aha, dita? Ay, diyak mo asar saritaan nakmat gayang balasang ko. Nana. Impagarup ko no ayos laang ti panagpautag mo kanya. Ngam saan mo't gayam. Diyak mo asar saritaan nakgayam. Kan inpost nakpay iya Facebook. Nana. Ala, bayada kon. Tapno awan ti maibagbagam. Kat sapay ko ma. Tagtultuloy day ta pwesto mapagsapulam. Gam, iti day ta nga ugalim ay awan latam mo kon. Ay, pasensya kayo lang kuman, Nana. Pasensya kayo at talaga. Apa ito niya? Awan mo tan makita kala ko medyo pwesto. Maluglugi mo tan. Anya, Diyak na si putan no apay akilaat mo tan nakasgay. pag nakmamday tan awaran naggatangkin ka. Kaputa apaam amin at tao itaglawlaw mo. Ay, diyak itulo. Ipamuspusak ti amin tapno saan amalugi ti pwesto. Et ala, ikarigatam. Maring maituloy mo pa. Ay, napangaasim ka di at tulungan nak Marcelo. Awan nam na matulong kanyak to niya. Kaputa dinakmet matulungan iti kasapulan iti unag ti balay. Diyak amunos na dino ti bagik kami ti kwartam. Pangaasim mo tan, Marcelo. Makamu ka mutan iti biyag mo. Kat makamu ak mutan iti biyag ko. Mare, pangaasim ka din Pakawanin nak iti nararamid ko iti kanlabas. Ay, please, Mare. Awan anyaman na kanyak dayjayan, mare. Tinapatag ita, kat tiagdama. Agpinakawan ta, kat mga baruanan ta. Agyaman ako ni Mare. Pagbababawiyak tinararamid ko iti kanlabas. Talaga kasta, mare. Adda nga adda pagkurangan titunggal may sa kada tayo. Agyaman na, gaputa na pakawan nak, Mare. Ngam nadagsan lata tirik na. Gaputa adulat ti saan anang pakawan kanya. Gapu iti ugalik iti kanlabas. Idaw-dawat mo, asapay la kumata mapakawanda kamatan, inton dumteng ti aldaw. Wen nga rod, Mare. Mare Lorena, mabaling ka di apo utangan na kita. Mangrugi ako mamanin nga aglako. Mare, kaasi kamat no di katulungan. Kadwaan kan amapan agangkat itinatengkan ikan. Ay na, agyaman ako na Mare. Agyaman na ka talaga. Oh, aping ita ka lang asim mangpat, Marcelo. Awan bibiyang mo, Tonya. Anya, aping nga do ti awit mo. Inruar mun samot aminan nga arwatam dito balay. Wen, ketjak kayat nga agreklamo ka. Anya, apay, sa dino ti papanam? Apay, asino ti pagkarkarit mo ha? Dayjay adiling asigod akursunadam ha, Marcelo? Wan, Tonya! Nagarmak manan ka ni Dileng, kat inaklon na ti panagayat ko. Kat ita, agkabalay kamin. Total, saan tamot ang nagkasar? Isa nawaya ka mang isukat ken ka. Anya,
Pangasi, Ma Marcelo. Di mo mat kumaramidan ti gastoy kanya. Pasensya kan. Ngam talaga anauma akon iti ugalim. Kat nidiling itan ti ay ayatag. Anya? Arnold, ating ko. Tulungan na ko, Ma. Ay, Manang Tonya. Talaga sana na nagsubli ni Manong mo, Marcelo. Talaga nagdanadan kinidiling. Sigun kan kwa na nauma iti ugalyo, Manang. Tasipod nagdana kayo. Inananusan nalata kano tinagalas ng aramidyo. Aklo nagtibidot ko, ading ko. Nasakit tinakam ko. Ngamawan maramida. Kaputa basol ko madlang. Kaguran akpayan dagiti karuba. Kan awanin panggata. Kasanon da ito. Alah, Manang. Bangunan tamanan ti pwestong. Ngam sapay kuma. Tadiyon baybayan. Kat agbaliw kayo kumamutan, Manang. Agyaman na kading ko. Katika rin. Agbalbaliw ako. Pinanawan nak ni Marcelo ket nagdenadan kinidiling, Mr. Lonely. Nasakit man tinagam ko, ngem awan ti maramidak, gaputa basol kumatlaeng ti amin. Ken maysa, saan kami matanagkasar, ken awan ti anak mi. Iso nga awan ti karbangak amang laped ken kuana. Ita, impamaysak ti atensyon ko iti pwesto, a pinundaran ti kabsat ko, gaputa isolaang ti source of income ko. Tuy pagayam mo, Tonya. Pagam Tonya, agyamanak iting kapanangibingla iti pakasaritaam. Ket sapay kuma, tapagsarmingan dagiti nakang daytoy a pakasaritaam. Ala, mga barwanan ka. Ket ituloy mo ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Tonya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan atonet. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabayagan na crush ti kabsat ko ni Gary akalugaran mi. Dahil ti may sa makagapo, nuapay akanayon kami amapan iti gym. Tapno laeng mabuya mi ti ayayam na Gary. Diyak impagarup adumteng to ti aldaw, nga agayatak iti lalaki, nga ayaten ti kabsat ko. Wano papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Tonet, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tunet, kadwanak manin dun bigat. Sa di numanen ayat ipapananta Manong Rocky. Di mon salud-suden no sa dino. Basta da. Di mo ibaga nga damanen lalaki ang kasinarak mo. Saan? Ibaga mga minan tapno amok mat. Mapantaag buya iti basketball. Sigurado ang makiayayam ni Gary intun bigat. Nalain kat day ag basketball.
Day talaga yam. Masapul pa'y laeng ay ang iyarasaas mo. Ay, katun Amangan ngamin, no, mangagdatatang kananang. Mapantan to inton bigat, Panunutak pa'y amanong. Ay, italaing mat. Di nakpay mat pagbigyan. O sige, wanan. Kadwaan ka. Tapno di mo mat ko na. Sigurado ka kadi adito'y Jim ti pagay-ayaman dagari manong Rocky? Wen, apay ka di aya. Ado mati tao. Awan samutin ti pagtugawan ka. Di ano santan ti agtakder. Anya, kabailam? Hoy, siya pa'y tikunam. Kabalak nga ramiden day ta para kenigari. Ay namanong, yakamukan ka. Nagwapo ka. Ngam ti madi, gwapo mati kayat mo. Ay, ang gwapo mo ti bagbagam, si Katunet. Napintas ko nam, Yakamukan ka manong. Tapno di ka nagreklamo. Sumurot ka kanyak, tagumatang ta iti kananta. Kabayatan ti panagbuyat iti basketball. Aday ta, nalpasan ti ay ayam dagari. Mabalin ka di nga agawid tan manong Rocky. Saan pa yung mabalin? Apay asaan nga. Di mo ibaga nga addapay daduma akayat mo amabuya. Anya ka din aya, Tunet. Nigari laang tigagarak anya. Apay nga rod adi mo kayat ti agawid. Kat nalpas magtan ti ay ayam da. Mabitlaing Ag-congrats pa'y kenkwana. Anya? Hoy, anday ta. Agturong dagari dito ayan ta. Ay na. Ay na, manong Rocky. Hello, Gary. Ay, congrats. Nangabak kayo manen. Agyaman kami, Rocky. Awan ang yaman na. Ay na. Nakitam day jay, Tunet. Nagmayat ti isem ni Gary kanya. Nanang, adda kamin. Sa di naman ang tinagkapuan yung agkabsat. Ay, kwa nanang. Di talaeng. Sa dino, aditalaang Rocky. Sige manong, si kanti makaamong agpalawag kini nanang. Kunak tumat ngamin nga agawid ta adagos. Hoy, tulungan nak matan Sana mabalin na maamuan ni nanang no sa dino tinaggapuan ta. Ay, Adong tumanan ti sawon na. apay amasapol nga agin narasaas kayo. Apay, Ay, kwa aday nanang. limlimad yaw. Awan nanang, kwa. awan. Adda ngamin nag-birthday agay yumi. Iso tinapanan mi itay, nanang. Well, nanang. Gusto ni Tunet. Napan kami lang naki-birthday. Isong italaan nga nakaawit kami. Sikamat ti masabat ko dito idalan, Tonet. Sa di na ti papanam? Adda trabaho kita, Gary. Apay ka di. Kasta ka di? Itulod kan. Iti anya aga po nga itulod na. Tapno saan ka mabanog amagmag na? Usaran ta ti motor ko. Ay, isaanan, Gary. Okay, aklaan. Sigurado ka kadi? Wen, saan na bali? Asidagla ang matipapana. Anya nga tano? Noan niya. No ited mo kanyak ti number mo. Tasukunin ka langan inton malam. Ay napasensya kan, Gary. Ngam saan ang mabalin. O sige, dita ka na. Ang mga numaladawak iti trabaho. Si kamatan di makaamong agtimpla iti kapem, Tunet. Tunet, mangmangag na ka di? Anya ti ko ng Clarissa. Itay pa nga adda ti madmadlaw ko kan ka, friend. Adda ka rin ti parikot mo? Ay ko Adda lang amin pampanunutak, friend. Ibagam nga niya na ita. Ang mga no adda maitulong ko. Kastoy ngamin, friend. Nasabat ko ni Gary ijaydanan itay. Kaya't nangalaan ti number ko. Kunana pa'y nga rod nga itulod na kano dito pagtrabaho. Jak imanugot. Narigatan. Ni Gary? Ni Gary a basketball player?
Crush ti kabsat mo? One friend, madanagan ak nga rod. Apay kumamadanagan ka, Tunet. Di mo iba ka. Nga damutan mariknam apanagayat mo iti dayjay agari. Husto ka, friend. Sa bagay, saan mo't ngamin anarigat nga ayatan ni Gary? Adda akong tatang. Nasayat no kasta anak ko. Dananang kan manong Rocky. Ada na pananda. Ay, huwag gayam. Ada bisita mi di salas. Itay pa yung urayan na ka. Ha? Sino, tatang? Ay, kiting kakitain ano asinaw. Ni tatang man. Malagawaam. Tanay. Itay pa yung agur-uray. Adan sa mo na patag nga ibaga na keng ka. Gary? Apay nga da ka. Dakas ka di, no may kasarungkaran, Tonet? Saan mat? Ngam... Nasayat nga rod no kasta. Sabong para ken ka. Pasensya kan. Ngam saan ko nga awatan day ta asabong. Apay nga eh. Basta, saan ang mabalin? Tonet. Kinapod mo na. Nabayagan na kaya't ko tiyag daton kan ka. Ngamitala nga nadanak ititurad. Pasensya kan, Gary. Ngam, saan ang mabalin nga agdatan ka kanya? Apay ko maasaan. Agpada ta mata single. Saanan arumbang ama-amwam no anya ti makagapo. Lukas tang rod. Agdato naklatakan ka. Di ka madanagan. Sanak ba tada ka sa tao? Amo, ngamjak kayat nga damasaktan no agdaton ka kanya. Saan akabailan ti konsensya? Iso apasensyakan. Ngam Tonet. No awanan ti ibagam. Mabalin mo ti pumanaw, Gary. Anya pa ilang tira ramidem, Tunet. Apay hindi ka pala nagpeles. Ha? Nalipatam ka di tinagtulagan ta. Sabado ita. Mapantamanan nagbuyay ti basketball iti gym. Manong, pasensya ka na. Ngam sa anak nga umay. Ha? Taapay. Awan mo trabahom ita. Uwan, ngam ado ti report anas kan nga aramida. Iso apasensya kan manong. Bayam, bumawi akto ken ka. Ay, no saan ka amapan? Sa anak mat nga rodon amapan? Ay na, mapankalata Di ka madanagan. Saan ka nga ipulong kadananang kan tatang? Tunet? Oh, apay manong. Adda kumakidawagkin ka. Anya dayta? Daytoy. Mabalin ka niya si katimangtad ka ni Gary? Ha? Regalok dayta para ken kuana. Anya nga itilinaon dayta a box, manong? Sapatos. Sigurado amaragsakan dayjay. Nakita ngamin adaan ti sapatos na. Kasta ka di? Mabalin ka di si katimangtad, ading ko? Kwa manong, pasensya ka na. Ngam saan ang mabalin asyak ti mangted? Ha? Apay? Mabainak ngamin kan kwa na. Pasensya kan manong Rocky. Naimbagta na oray ka lumabas, Tonet. Saan ka di nga imbagakan ka aliklikan na kon, Gary? Diyak maawatan no apay akasta ka kanyak. Awan mo't amok abasol ko ken ka. Tunet? Manong Rocky? Nalipatam ti payong kinbalon mo. Ayun nga agpaiso. Ay na, agyaman ak manong. Sige, agawid akon. Pasensya kayo doon nakadisturbo ak. Okay lang, Rocky. Manong Rocky! Mabit lang! Ay, di na kun inkan ka no. Alas 5 na iti malam, Tunet. Di mo ibaga nga overtime ka. Ay, kasladyak pa'y kayat ti agawid, Clarissa.
Apay, adda ka rin saan nyo ang nagkinaawatan iti kabsat mo? Sigurado ana sakit tinakam ni Manong Rocky kanyak, friend. Apay, ana ibagam dayta, friend. Nakita na ngamin ngagsarsarita kami kinigari itay. Masurunak iti daydi agari. No apay ngamin asurot-surutan na. Anya? Diya ka muna niya ti aramidat. Padasam lata ti makisarita iti kabsat mo, friend. Maawatan na kamot siguro. Nabayagan a crush ni Manong Rocky ni Gary. Pudno dayta, ngam panagkunak, si Kati kayat ni Gary. Sa maysa, bakla ni Manong mo. Imposible ang magustuhan ni Gary ti kaskan kwa na. Pudno abakla ni Manong Rocky. Ngam addamat rik na naamasaktan, friend. Apay ang narabyan ka, Tunet? Saan ka ni nga imbagakin ka? Di ka unay agpakarabi. Pasensya kan, Manong. Mala, agpalas kan, tamangan tayon. Sumurot kan to iya kusina. Manong Rocky, Oh, apay ka di. saan nakakagura? Si Kakit Dimet. Awan ti makagapot at nuguraan ka. Sigurado ka, Manong? Wan, di ka mandanagan. Awan ti sakit tinakam kukan ka. Ang gawaam kit diti agpalas. Ta sigurado ang mabisinan dananang kantatang. Agyaman nak, Manong Rocky. Hello? Sino da ito eh? Hello. Di na ka di maipusesan, Tunet. Gary? Wen, siyak na ito eh. Sino tinangalaam iti cellphone number ko? Inalaki ni Manong mo Araki. Di ko na nakanyag. Okay lang ka nung agdato na ken ka. Ha? No okay lang ken ka. Kaya't ko kumati sumarong ka rin na balayo inton Sabado. Makitan to. Agtext sakto no kasano. Panunutag pa eh. Lukas ta nga rod. Uraik the text mo. Okay. Good night, Tunet. Good night to. Bye. Tunet, nigari ka diti mawag? Wan, Manong. Nasaya at matngarundo kasta. Manong Rocky. Sigurado ka kadi nga okay lang kan ka? Tanusan, mabalin mo't alitlikak ni Gary. Ay, day tati di mo aramidan. Kung amin, Manong. Diya kaya't amasaktan ka, gapula ang kanya. Ay, si Kakit Dimat. Okay lang kanya, kading ko. Puno, anabayagan a crush ko ni Gary. Ngam, saan ko nanamnamae na madaan kami iti relasyon. Gaputaan mo, asan asyak ti ayayatan na. Man, Inarakop nakmatan, ading ko. pasensya kan, Manong ha. Ay na, ading ko aya. Di ka agkid daw iti pamakawan. Ngamin, awan ti basol mo. Sa maysa, di ka maasyan kanyak. In God's perfect time, maamamok to ti para kanyak. Si kagayan ti agdat-daton iti anak may baraw. Nujak agbigdaw. May saka a bumabasketball dito yung lugar tayaw. Wan tata, yam di kay madanagan. Sana ka dakas abaro. Kinapudno na. Idi pay lang nga kayat ko ti agdaton iti anak yo. Ngam italangan na adda anak iti tured. Ay, rumbeng lang ah. Ay, agsungbat ka kanyak no maamuak alok-lok ko ti babae nga anak kaw. Ikarik tata. Napudno ak iti anak yo. Jak to saktan. No aklunen na ti ayat nga idatdaton ko. Mangantayon, Gary. Tatang, nakaidasar kaming iti kanin tayo. Wen! Ay, magantay pa'y baraw. Ituloy tanto ti agistorya. Hoy, italangan nakita ka akas tati isem mo ha, Tunet. Naragsakak laeng, Manong. Uray siyak.
Maragsakan ak matparakan ka, ading ko. Finally! Ay namanong, saan ko pa'y nga inaklon ti ayat ni Gary? Ay na, di ka nagpakipot. Madlaw met nga da pa naggustom kan kuana. Ni Manong man. Mano pa'y laabulan nga agdatdaton ni Gary. Ita, kayat mon nga aklona. Ket, anya kuma? Daytan tumot lang ti pagturungan na. Kalpasan ti innem abulan, inaklon ko ni Gary, Mr. Lonely. Pagyamanak launay, tas sinuportaran ni Manong Rocky ti relasyon mi. Ita, makunak anaragsak ti relasyon mi kini Gary. Alakastan, kat agyamanak iting kay panangi drama iti pakasarita. Ito'y pagayam mo, Tunet. Tunet, pagayam ko, agyamanak iting ka panangi bingla iti pakasarita. Na kayo ti rumbeng para iti tunggal maysa kini Gary. Kaya't nagasat ka, tanaadaan ka iti man nakaawat akapsan. Alan, ituloy ti agbalin anapudno iti tunggal maysa kini Gary, tapno agtultuloy met ti ragsak ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan Atunet, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan at Trudis, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabalo ak, gapu iti dayta, nagrikos laangan ti biyag ko iti kakaisuna nga anak ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Trudis, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awanin ti asaw pagtatang. Pinanawan na kami ni ti anak mi. Kasi gayam tirik na ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Nagsakit a panunutan. At tun makita ti asawa. Patibkaram ti pakinakam mo, anak. Kasta mo tinariknak, idinapukaw ko tinayaw. Ngaming karigatan kayo a pinadakkel. Isunalaeng, tatalagasan kayo na nakalpas iti kayat yu a kursaw. Vocational laang tinalpas yu kanimanang mo. Kat ita, taawanin ti asaw. Agsalo kagak. Tapno mapaadal ko ti kakaiso na nga anak mi. Dayta ti kasayaatan na panunutam ita anak kao. Saan pa'y akanibusanan ti amin? At damot ti anak mo apang ibukbukam iti pamatag mo. Ita, tanay tabunan ti bangkay ni tatang mo. Kaya't ko ngagsarita ta anak ko. Anya ti pagsaritaan ta, nanang? Kaya't mo kadi nga agtuloy iti kolehiyo. Apaman ang makaturpos ka iti high school. Kayat ko launay nanang. Nukasta nga rod. Ikarigatan ka pagadalan. Agagutak tapno mapaadal ka. Basta ikarim kanya nga adal ti ununaam. Jak kayat ang makinobyo ka. Kabayatan ti panagadal mo. Ay, sige nanang. Ikarik dayta. Siguradwam na ang anak ko. Tapara matla iti masakbayam daytoy nga ibagbagak. Arabi iman na nakaawit akan. Ay, adumot nga minti kostumar iti parlor. Sakat, pila ti jeep itay. Nimat manang tel, maday ta adda dita paraangan da. Oh,
Itang ka lang nga agawid. Wan nga rod, ado nga minti customer. Di agluto ka pa ilaang na sumangpet ka. Sana bali ta nakaluto ni Ivy iti inapoy. Tuy laang si daan mi nga isang pat ko ti iluto. Ay, kaasi ka matating ko. Ala, mabiit lang taala mong ginabati asidaan mi, tapno saan kan nga agluto, kat makaina na kamatan. Alaman nga rod manang. Ay, kayat kumatan ti agilad. Tanagsakit ti sikat ko. Mabiit lang nga rod, tain nakalaan. Urayan na kun ditoy. Adda kayo matgaya man nanang. Yag yung tinsang pat yung amasida, ta siya kong tagluto. Uray kat nalpas kong dagit assignment ko. Inton bigaton alutwag tinsang pat ko. Mapan kan agidasar. Adda inton ni Antim Telma amasida. Nalabsak itay dita paraangan da. Talaga anasing patmat kada kayo ni Auntie Telma niya, nanang. Wan, maasikan nyak day jay. Tamo na nga awanan asawa kakatulunga. Kan imbag kan pa na, ta saan na a problema ti panagbiag da. Maya ti trabaho ti asawa na. O sige, yag yung araw din tinted ni Auntie. Tagi da sarakon, nanang. Naimbang agsapam, Trudis. Anya ti masapol mo, Alex? Ay, mabalin ka diti agpasyar. Sino ti pasyaram? Si Kakuma. Anya? Ay, sana ka masakit, Alex. Iso saan arumba nga pasyaran nak? Makatawan mo tan tinapalabas. Manipod na tayo di asawam. Panagkunak mabalin kong tiagdaton kan ka. Awan plano ka makiasawa, Alex. Isa mabalin ka di? Agawid kan. Ta makataktak ka lang iti trabaho. Idadaras ko ti aglaba. Tapno mailukat ko ti parlor ko. Damag kaw, nga adda ka no agar-aram kan ka anak kaw. Imbaga ka saan nga agsubsubli, tatang. Makadistorbo laang iti trabaho. Saan mo ka di akayat? Nga adda ka duwam amang paadal iti anak mo. Kabaulak mat apagadalan Ngam pirmi mat arigat mo. Sana bali, tatang. Saan mat nga agnanayon nga agrigrigatak? Numakalpaston ti anak ko. Di malpas mat ti paggastusak. Sa bali laang mata, no adda kad kadwam, anak. Saan ko akasapulan ti kadkadwa, tatang? Adamot ti anak ko akad kadwak. Ken, ang mga nudidan to agkatunusan. Di isupay a problema. Ay na, anak, masingpat mat ni Alex. Lumakay abaro. Isung awan pagproblemaam. Saan dag apakadanagan, tatang? Ta okay aklaang. Saan ko akasapulan ti asawa? At manen, Trudis. Talaga adagulit ka matanya. Kinunak lang araw din asaan kan ngagsubsubli. Awatan mo kumadag ito'y sagot ko kan ka. Alex, saanin anas kan asagutan nak? Ala, pumanaw kan? Pumanawak, no awatan dag ito'y asagot ko kan ka. Pasensya kan, Alex. Ngam saan ko nga awatin dagita? Sanak mat nga rod pumanaw, no saan mo nga awatan dag ito'y. Anya? Congratulations, anak ko. Thank you, nanang. Thank you kadagiti amin arigat kan sakripisyo yo. Sumrekan to matan iti kolehyo. Lalaingam to, ha? Tapno addan to maawat mo apamadayaw akas ita. Jak maikari ang makaawatak to iti pamadayaw, nanang. Ngam, ikarik nga agadalak ana imbag. Nasayaat nga rod no kasta. Ikarigatan ka pagadalan, anak ko. Sige, agawid ta nga rodan, nanang. Mabisina kun. Saan tapay nga agawid? Katga po ta graduation mo ita, mapantamangan iti paborito ma restaurant. Agpaiso, nana? Wan, anak ko. O sige, mapantangarudan, nanang. Nabayagan ajak nakapangan iti daydi a restaurant. Bilibak matkan ka, Trudis. Kabailam lata pagadalan ti anak mo nga uray siksika. Kapilitan amanang, dawan mo't sa bali anam na maag. Ay naading ko, no siyak lang at atikasta, jak laamon.
Kunamlaang ti kasta, tawan ka pa iti sitwasyon ko. Ngam no adakan do iti sitwasyon ko, ay kabaalam tumat, ah. Apay ngamin, adi mo pa'y lasongbatan ni Alex. Nasingpet mo. Ay, jak man amo manang. Ngam kaslamap na ka kun iti biyag ko ita. Umanayan ni Ivy iti biyag ko. Ni Ivy ti ayan ti ragsak ko, manang. Ala, adakan ka dayta. Basta no kasapulam ti tulong, di ka bumdang o masidag, ha? Agyamanak, manang. Asino di lalaki anang itulod kan ka? Ti kunam siguro kat saan kayo nakita niya? Ni Jerome dayjay nanang. Gayam ko. Asino tinangibagakan ka amabalin mo ti makigayam iti lalaki? Nanang, apay aparitan da. Pagad adalan ka pailaan. Iso saan mo amabalin ti makigayam iti lalaki? Ang mga nuan niya pa'y ti pagtungpalan day tapan nakigayam mo. Saan dakmat amabalin aparitan nanang? Obligasyon nyo timang pa-eskwela kanyak. Ngam saan amabalin aparitan dak ang makigayam. Anya? Sinapsapol ka takayat ka makasarita. Sino kayo? Siyak ti ina ni Ivy. Kat namabalin, kidawagkan ka nga daywam ti anak ko. Anya? Taapay mat nana. Saan dak akayat apara iti anak nyo? Kayat ko ang makaturupos pa'y nga umuna ti anak ko. Nga may ayat ti anak nyo, nana. Kan ay ayatan nakmat. Nugasta, agayan ayat kayon? Wala na. Sinungbatan na kon. Pangasim barok. Makisarsarita ak itinasayaat kan ka. Adaywam ko man ti anak ko. Pasensya kayo, nana. Nga may ayatak ni Ivy. Saan da kami kumamat? Apagin na daywan. Apay atinong panaklatan nanang. Anya ti basol ko. Ulbud ka. Kaayan ayat mo gaya mo day jay a Jerome? No ibagak tipod no kada kayo. Sigurado akaungat dakmat laang. Saan ka di anagkari ka? Asaan ka makiayan ayat? Aging gaade ka makaturpos? Ay ayatak ni Jerome nanang. Pakabasulak ka din no agayata. Ikarkarigatan ka apagadalan. Ita, songbatan na kun gapulaang iti dayjay a lalaki? Nakaigtat amin asilaw dito yung balay. Kaya't asawan dayta. Saan pa'y anagawid ni Ivy? Nakatakon di ruangan. I-switch ko ti silaw. Nagsakit ti aramidan kanyak ti anak ko. Iso ti pangibukbukbukak iti amin a panagayat kan pambatig ko. Itata nakabirok iti lalaki. Naglakalaangan ti panang sungpa-sungpat na kanyak na inana. Ha? Surat ti nakadisto iti lamisan. Basag man. Sorry. Nana. Ngam sumurot akon ka ni Jerome. Uray saan da kon apagduluyan nga agadal. Siya kon ti makaam mo iti bagik. Kat saan da kuman asapulan. Naragsakak iti sidong ni Jerome. Anya? Anya na ito yun nga isubad kanyak ti anak ko. Api akas to'y ti aramidan na. Sa anak mo't adakas nga ina. Ngam apay akas to'y ti aramidan na. Dakas akadi nga ina, tatang. Apay akas to'y ti inaramid ti anak ko. Ala, anak. Kustom day ta panagsangsangit mo. Saan mo kumapabasulan ti bagim no pinanawan na ka ti anak mo? Ti panunutam. Kat saan nga iti agnanayon? Kat kabaalam akontrolan ti anak mo. Tinapatag. Kat saan mo abinaybayan? Kan inaramid mo amin na kabaalam amang paadal kan kuana. Makaamumatan iti biyag na. No dayjay alalaki ti pinili na.
tatang. Anak, panawon matan at ibagim ti ayatam. Saan ang mabalain ng agsang-sangit kalatan? Karbang matiag ragsak, anak ko. Ading ko, sungbata mo ni Alex. Kaya't mo ka di akas na kalatnan. Awata mon adumteng ti panawan, apanawan da tayo dagiti anak tayo. Kat mangbukal damot iti bukod da a pamilya. Apay akas to'y tirik nakita, man. Nagsakit a panunutan. Pagmaymay sa akon. Saan mo a-deserve date na amarikrik naman? Rumbang nga agraksak ka, ading ko. Awanen ti paggastusam. Saan mo ang mapabasol ti bagim, no saan ang nakaturpos ni Ivy? Taday ta, ti pagayatan na. Sabay kumatay kan nakmatan iti gundaway, Trudis. Sa anak to asumuko. Aging ga sa anak ngaklunan. Sige, Alex. Sungbatan kan. Ha? Agpaiso, Trudis? Mano atawan ati anak ko ti pinampanunod ko. Yam ita, naglakalaong kan kwa na tinang panaw kanya. Saan ka nagliday, Trudis? At daklang dito Kat iti ka ano man, saan ka apanawan? Agyamanak. Gaputa aging gayta. Kat ay ayaten naklatta. Manipod ita, siya kung ti makamukan ka. Uray saan ka nagtrabaho? Siya kung ti makamu iti amin na masapsapul ta. Sa anak ana erwam nga awan aramidan na. Agtrabaho aklat ta. Sige, saan ka aparitan, no isuti kayat mo? Sukunan kagaya minton malam iti pagtatrabahwam, ha? Mangantan to itirwar. Sige, orayin kanto. Amom kadi, dito'y a restaurant ti paborito ni Ivy apanganan. Talaga? Iso dito iti pinilim apapananta. Namnamaam ka di, makitam dito ni Ivy. Saan matkit di? Panagkunam ka di, agpakita pa'y kanyak ni Ivy. No nagbalin ka kit diyan na sayat nga ina, imposible asaan tumatlaang agpakita kan ka ti anak mo. Kasapulan na kan tumatlaang dayjay. Uray po utam ti imbagak. Jak pa'y amuno anya ti reaksyon ko no makitak. Aging ka di ita, kat kaungat mo pa'y lang ti anak mo. Saan mo't siguro akaungat? Yung nasakit lang tinakam ko kankwana. Kaslaawan patagdag iti amin arigat ko kankwana. Ala, Puston, malagip mo manen tinapalabas. Si kaman laang ang timangilukat itiri daw, Alex. Wan bakit? Ivy? Umunag ka, balasan ko. Ada iti unag ni nanang mo. Nanang, anya ti araramidam ditoy. Pakawanan na kumananang. Kapkabilan nak ni Jerome. Iso pinanawa kon. Itatadakkal ti tiyan mon? Agsubli ka kanya? Ha? Ganabom. Gaputan na sukir kang anak. Sorry, nanang. Agbababawi akit inaramid ko. Tinasayat. Agtugaw ka pa'y balasang ko. Amok na bambanog ka. Siyagahan ti asawa ita ni nanang mo. Bakit? Mabalin ka di nga isaganaam iti kanen na ti anak mo. Amangan no nabisinan iti biyahe na. Ni Alex tinangisuro kanyak amang pakawan iti anak ko, Mr. Lonely. Kat iso ita timang tultulong kanyak amang papaadal manen kini Ivy. To'y pagayam mo, Trudis. Agyaman ak pagayam Trudis iti daytoy apakasaritaam. Ket timakunak, nagasat ka. Tanaaddaan ka iti kaski ni Alex iti biyag mo. Ket sapay la kuma, tanagnakam metten ti anak mo.
ket saanan nga uliten tinagkamalyan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Trudis iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinaga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbaligak agpaiso iti tarigagay ko, ngem sa anak ang nagbalin anaragsak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Trixie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ington maminsan, amukan ka ti may sapay agayam ko diti pagadalan. Iti kasta, panlo tayo nga kukuyog. Dulakit di, agpapada ti vacant tayo. Ikunam kit di, among kanyak. Tapno adakad kaduak no kastaan ni Fidel ti kaduam nga aglan. Apay, saan mo akayat amam mo ti daduma friends ko? Kayat ko. Nasakit tinakam ko nga adan boyfriend mo. Ngamin, kayat asaunday ta. Adun ti oras mo para kenkwana ngam iti siya. Sorry ha. Amok ang nagtulag ta, nga awan pa'y maki-boyfriend ka data. Ngamnat nagtirik na ka ni Fidel. Iso asinong bata ko? Ay, kaasi akmat. Ay, awan pa'y mat ngamin pakarik na ak iti ayat. Anya akaasi ngay bagbagam. Iso nga rod ako nak, ayam amo ka ni Roxanne. Ay, Roxanne gayam tinagan na. Nagan na laangan. Napintas. Wan, talaga ang napintas ni Roxanne. Awan pa'y boyfriend na. Iso akayat mo nga agbalin mat a friend ko. Tapadak nga awan boyfriend na. Ibirbirukan ka nga rod iti friend mo. Tapno adamot kat kadwam, no kastaan ni Fidel, ti kadwak. Sige man langan. Amom nga rod kanya. Imbag man, ka-intext na, agpada taabakan ka ita. Ada kayat ko nga ipadamag kan ka. Anya day ta? Adan boyfriend ko. Agpaiso? Asino? Ni Fidel. Agpaiso? Amom ka di nga ado ti amok nga ag-crush kin ni Fidel. Talaga? Wan, yung aging galaang mat iti crush. Diya ka mo ang nagaram-gayam kan ka. Sana namin anagis istorya kan ka. Taman manutamot nga kita. Kasano nga min, saan tamutin nga agkaseksyonan? Kaya't ko kumaayam amukan ka ni Dalen. Friend ko matlaan. Mabaling ka di? Apikit din na saan? O sige nga Rod. I-text kan tulat ta. Sigurado ka kadiiti dahito ang desisyon mo? Wan. Apay, agbabawi kan? Saan mat? Nga magnerbiyosa klaeng. Kasanon, no saan nakakayat ni Papam? Apay ko maasaan. Nasingpat ni Papa. Idi imbagak nga adan ka ayan ayat ko. Isupay tinangibaga ayam ammo. Kasanon no adda ko ni Jay. Kat ibaga na. Asaan pa'y amabalin ang makiayan ayat ka? Nakarikaro, no saan ka nga agpakita kan kuana. Ta saan ka kano anapudno kanya, no saan ka nga agpakita kan kuana. Ala, makaamuditan. Ay, saan ka nga min amadanagan akastaa? At daak mat akadwam. Sigurado ka anapudno ka iti anak ko? Uwan, sir. Saan kunto alok ti anak yo?
Mabalin ka di amaamuan, nuan niya ti trabaho dagiti nagannaken ka. Ninanang agtagibalay. Adda istor abambantayan na. Kat ti amak, may sa aforman. Okay, ti may bagak kada kayo. Agadal kayo pa'y nga umuna. Sana ga po ta mapalubusan kayon a makirelasyon ket aramiden yon ti kaykayat yo. Uwan sar. Ikarik. Respetuak ti anak yo. Anya matimakunam, Trixie. Apay asaan ka na matagtagari. Dumdum nga gakmat iti tungtungan nyo, papa. Kat ikarik, lepasak ti panagadal ko. Saan kayo amadanagan? Tatong palak dagiti karik kada kayo. Dito'y ka namang rabii, Fidel. Saan da ka kadi asapulin iji balayo? Nagpakadaak ka ni nanang ko, sir. Amuna ka din nga dakayan ayat mo. Uwan sir. Naibagakon. O kailangan mat kadakwada. Basta saan ko kano abaybay anti panagadal ko. Nasaya at mat, taagpapada abakan ti oras tayo ita. Mayam amo kayo iti tunggal maysa. Dalen, iso ni Roxanne. Roxanne, iso ni Dalen. Hello, Dalen. Kanayon na ka ama istorya ni Trixie kanya. Anya nga itis istoryaan na may papan kanya. Nga awan boyfriend ko. Saan? Ti ko na si kanti nang isukatan na kanya. Ngamin, agkaseksyonan kayo. Imbreak na kun, ta saan kami nga agkaseksyonan. Imbreak nakmatan. Insukat na kon kan ni Fidel. Anya kayo kadi. Uray anya pa'y ti mapaspasama. Saan kayo nga i-break anya? Agagayam tayo lapta. Talaga? Siyempre mat Ay, mabit lang Song batak ni Fidel. Awisam gito'y. Takayat mi ama-am mo ti boyfriend mo. Urahin tayo biita ni Fidel. Imbagak nga umay diti kantin, takayat yung ama-am mo. Saan ko pa'y ngamin anakas kasango ti boyfriend mo? Apagbiit laang amakisango kada kayo. Agdardaras ngamin. Pagbigyan na kayo kanulaang. Anya pa'y ngarod ngay. Agselos ka man ako nakon. Hello, ladies. Oh, aday tamat gaya man ni Fidel. Agtugaw ka, Fidel. Tayam amukan ka dagiti friends ko. Iso ni Roxanne, kan iso mat ni Dalen. Hi, Fidel. Ay na, nagugwapo ka man gaya man iti asiden. Ha? Thank you. Nice meeting you. Sapay ko mata saan mo apagsangitan tigayam ko. Saan ka madanagan? Tadyak to pagsangitan tigayam mo. Agyaman kami tainik ka na kami iti oras, tapno maam-amuda ka. Awan anyaman na. Oh, kasano? Panawan da kayo pa'y dito eh. Pasensya kayo na. Agdardarasak ngamin. Pasensya ka na. No saan ta mabalin nga ikuyog dagiti gagayem mo iti panagpasyerta. Kaya't kung amin adwa talaeng. Nagruna, kat umadanin ti sembrik tayo. Kailiw kan tulakit ti. Okay lang. Amok maawatan dakmat dagiti gagayam ko. God, anya nga iti aramidam inton sim break? Tulungak ni nanang ko iti store na. Iti kasta, makainanamat. Siga ngay. Awan, agkulong iji balay. No addan to oras ko. Agkita ta, oray sagpaminsan. Wan Apay nga taasaan matan nga agchat-chat kanyak ni Fidel. Naka-online. Ngam dinak man lang malagip ako mustaan. Saan ko mat nga i-chat? No saan nga iso ti umuna? Makamo iti biyag na. Alangan ay siyak ti umuna amang kumustakan ko, ana? Apay akaslasaan ka makatal na, Trixie. Pag na, inton kuhan, kita am ti cellphone mo. At ka di ururayam nga awag. Awan, papa. Malasin ko iti rupam. At ka di problemam? Ada problema yung kini Fidel? Awan mga papa. Ngam,
Saan nga minan nga agchat-chat kanyak? Ang mga nobisi laeng. Mabalin akasta, papa. Namiss ka, gayam. Medyo atid dugmat ngamin ti bakasyon tayo. Uray siya. Namiss ka mat. Kat, kumusta kayo matungkan ni Fidel? Diyak man amo. Manipod i-disim break. Manmanon nga agchat kanya. Oh, di sikat ti mangichat kan kuana. Iso ti rumbang amang i-chat kanya. Ngam no saan ako napagan ano? Anya ngay ngarot. Sigud ka di nga iso ti umuna nga agchat? Wen, nagbaliw matan. Nagbiit kayo pala, nagbaliwan adagos. Dayta nga ron, ti pagsiddaawa. Trixie, pasensya kan ha? Saan ka makadwaan nga ag-lunch ita? Agkita ngamin ita ka ni Antik iti kaasitgan a restaurant dito eh. Ay, amang ano kayat mo gayam ti sumurot? Saanan? Ijayak tulatan kantin amangan. Padasag nga i-text ni Roxanne, ta iso ti kadwak. Okay. Win gayam, ni Fidel, saan kayo pa nagkita? Bye-bye amon da siya tao. Gudi. No saan nakamalagip, makaamon itibiyag na. Ano sa kuntimangan asisya? Saan mat ang makaumay ni Roxanne? Ada ka no importante apapanan na. Nidalin tayo mauawag. Apay nga ta. Song batak. Hello? Trixie, saan ka kumamakmaklat? Itibagakkan ka, ha? Anya dayta? Dito'y restaurant nga imayan mi ka ni auntie. At da dito'y daroksan kan Fidel. Nag-sweet da. Agsinsinubo da pay. Ay, sigurado. At da relasyon da. Anya? Isumat lagayam. Maawatak itanti amin. Isumat lagayam asaan na kun apagan ano? Insukat nakmat gayaman. Nagbiit mat ti pa nakaumam kanyak. Anya ka din ti bagbagam. Saan ka na umakan ka? Pakawanan nak. Doon nasulisugak ka ni Roxanne. Ngam si katipod nung ay ayatak. I-break ko ni Roxanne para kan ka. Saanan? Ituloy yung tinagkinawatan nyo. Tas saan kan akayat? Diyak ni namnama akastoy ti aramitam kanyak. Saan? Pangasim. Di na ko may break. Sikati kayat ko, Trixie. Nupod no nga ay ayatan nak. Saan mo ang maaramid kanyak ti kastoy? Para dayta iti panangagaw mo iti boyfriend ko. Nukas na, amumon? Sorry, Trixie. Ngamjak mabalin apalabsan ti gundaway anak kaasidaga kon kini Fidel. Nabayagan nga agayatak kini Fidel. Nga oray among ang boyfriend ko? Sorry, day talaang ti amok amay baga. Kaasi kamat. Amok asi ka tinanggargari iti boyfriend ko. Kati may bagakan. Oray kabukbuko damon ti inagaw mo ang lalaki. Awanan kayo itibain. Nagsakit dali. Masagsagtanak matlaang nga makakitkita iti post ni Roxanne. Naragsagtang ako'y kuyog ka ni Fidel. Nasakit tinagam ko. Saan mo ngamin akit kita ang dagiti post na I-black moon. Ay, awan serbi ti gayam akas kan kuana. Sana mabalin. Tiyan niya. Asyak tagbalin na nakakaasi. Idinto tagragrag sagda. Anya ti aramidan. Urayam no anya ti aramidan. Ay, friend, saan ka nga agar aramid iti pagdaksam? Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Agyaman at ta sinong batam ti awag ko, Fidel. Apay nga inawagan na, Trixie. Da ka di ibagam? Kumusta kan?
Inawagan ka? Tadyak gayam kabaulan ang mapukaw ka itibiyag ko. Kunak no kabaulan ka lipatan, ngam saan gayam. Kunak ngamin no saan ako nakayat. Ngamita, numanugot kang isublita ti relasyon ta. Nakasagana ak amang i-break ka ni Roxanne. Agpaiso, Wan, di mat kinunak, asikat ay ayatek. Saan lang amin asumardang nga agjat edi ni Roxanne, iso akas jeti na pasamak. Amok nga damat basol ko, isong agkidawag at ibang makawan mo. no kasta. Aramidem nga rod ti rumbang, makibreak kan ni Roxanne. Anya ka di tinaramid mo? Panagkunam ka di kat nasaya at dayjay nga inaramid mo? Kasta ti amok ang makapalag-an itirik na, dalin. Panagkunam ka di kat agtal na ti panunot mo iti kasjay nga inaramid mo? Panagkunam ka di kat agragsak ka? Diyan mo, basta tinapatag ita. Napagsubli ti sigod ako kwak. Ita ti aldaw ti graduation nyo. Rumbang ko naragsak ka, iha. Diyan mo, papa. Kunak no naragsakak iti inaramid ko. Ngam saan matgayam. Adalata iti panunot ko. Ti panangloko kanyak ni Fidel. Amom no apay akas tatirik nam, iha. Papa, Gapu ta saan na panagayat ti adda iti pusom ita. No dikat panagibales. anya ti rumbang nga aramidak, papa. Makibreak kan kini Fidel. Lipatan mo tinapasamak. Tapno agtalnan ti panunot mo. Anya ti planong ita? Tanalpasan ti graduation. Agabroad akong dalen. Nakibreak akong ka ni Fidel. Agpaiso ti kunam kanyak. Saan agtungagragsak. Kanayon lata mapampanunot ko ti panangluko kanyak ni Fidel. Husto ti kasta nga inaramid mo, friend. Lipat mo day di apasama. Kat sapay la kumaa. Tadi naktuliplipatan no addakan ija abroad. Saan kanto amalipatan, gayam? Nagbalin ka anapod no agayam kanya. Oray may sa tigayam ko. Nukaskan ka. Ita, natalnan ti panunot ko, nga adda dito'y balasyo taaw, Mr. Lonely. Agupat atawan kon dito'y, kaya't nadamag ko, anang asawa maten ni Fidel. To'y pagayam mo, Trixie. Agyaman nakpagayam Trixie, iti deto'y apakasaritaam. Kaya't ti makunak, saan ada kayo tinaikari iti tunggal may sakin ni Fidel? Ala, di mo lata seraan ti pusom, iti sabali manen nga ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Trining. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Aglaklako ak dito'y palengke itinatnaten. Tapno mabiyag ko ti pamilya. Tati nakiasawaak kat mamarteg kan manugal. Banag apagbababawiyak ita. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Trining. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Awan pa'y sirbim nga asawa.
Pumanaw ka? Di na kumamot po kawan akas na densyo. Maring dagiti ubing. Sulang buetak? Di na may saganaan iti naimas ama sida? Saan kami tupay ang nagsiday tinaimas kadagiti anak ta? Kaya't mo takog tarang ka, ha? Saan? Di nagsaktan. Pangasim densyo. Sakto pa ikaw awit dito balay. Makapasurong ka nga asawa. Makahuma ka. At to'y tibayad ka, iti ginatang ko alakaw, balasang ka. Agyaman at tata. At to'y matiginatang yo anatan. Agyaman nak. Sapay ko ma. Tama ipaibus ko dagito yung ako. Tadabanan yung dagito yung villages kilaan. Itong bigat. Ay, pare, limlim tagmat manan dagita matam. Nagsangsangit kan sa manan. Nabarbaratag manan ngamin ang nagawid nila kay ko idirabi kat agbirok iti naimas ama si Dana. Awan mat nga rod kwartak na igatang ko. Ay, anjat klase nga asawa dayta. Imbag kumamot no nagagat nga agbiro kiti kwarta. Ada siguro problema na. Gusto nga agin inom mare. Apay, asino kumati awan problema na kada tayo? Amin tayo mat, kat ada problema na. Uwan nga rod. Nakarakaro kanya kun amare. Ay, imbag laangan tanaanos nila kay ko. Uray agtaltalon laang, ta responsable a padre di pamilya. Ay, naimbag ka pa'y. Naanos nga agpaiso nila kay mo, mare. Ay, wen gaya mare. Saan kan nga agikarkarga itilakom di ta abanda? Ha? Taapay, mare? At dagim matang di ta pwesto. Ay, nabayag namin abakante dahito ikat. Wun. Baknang siguro dahi jay ang negosyante. Agasam, ginatang na. Uray jay kaabay na apwesto. Ay sus, kasano tayo ngayon kasta. Di, saan tayo ang makalako dito isang wanan? Sapay, nagaduti ang gatang dito eh. Ay, jakpay mat nakita di bagbagada ang negosyante ang nakagatang itidayta apwesto. Bareng palubusan na tayon to Si Kanton di makaamo ang makisarita, mare. Imbag si ka, tanalaing ka ang makisarita. Kastoy ati sidaen. Karni ko naman. Kastoy ko makakanayon ti ipasangom kanya. Di nasaya at... Inutang ko lang dayta a karne ti baboy. Awan bibiyang ko no, inutang mo. Basta kastoy ti kayat ko amasida. Lakay, saan ka kuman arumar itang aldaw? Numalpas ka amangan, ilansam ko maday ti diding ti balay. Tani, panagtutudon. Amangan no maitayab ti angin. Siyak ti baon mo nga agilansa. Amo kaya mo ti karpintero. Kat asino kumangay ti pagtrabahom iti dayta. Kat si kamot ti lalaki dito eh. O di mang tangdan ka iti karpintero. Ado dita. Awan nga rod ibayad ko. Nya? Di nakdikdiktaran at rinig. Di mo ibaga ti aramidak, takagurak ti kasta. Sige, mangan ka nga rod. Kargaan pa itiin na po iti plato. Kanon dagiti anak mo dayjay no sumangpet da nga gapo di eskwelaan. Mabisinak nga rod. Di agluto kan tumanan iti kaninda. Napan iji balay dagiti anak mo, manang. Mabisinda ka no. Apay, saan da amang mangan dito'y balayo? Pasaray awanak ngamin ading ko. Inaldawak ama pan aglaklako iji palengke. Apay, ayan ngamin nilakay mo. Ay, sabagay. Apay adamagak pa'y laeng. Kat inaldaw ang malabsak iji kantina anabartak. Pasaray nakaturog ang nakadumog ijay. Barang agbalbaliw tumatlaan ni manong mo. Nawanlat mo kon, manang. Parparigatan na kayo laeng nga agiina. Sigamot, martir ka. Di ka kumamot agsaoy iti kasta ading ko. Pudnomot Amom aparparigatan da kayon. Ngam di mo pa'y napanawan? Kaya't ko ngamin ti kompleto a pamilya. Kompleto a pamilya? Nga oray mamartek kan manugal ti asawam? Ading, ada ka di kwartam dita? Taapay manan. Bagsi ka tada trabahom.
Umutang ako ma. Igatang milaang iti bagas mi. Tartari maanan danday ti pwesto a paglaklakwan tayo, Mare. Wan Mare, kita mo. Naglawan dito unang. Asino nga ta tinegosyante ang nakagatang? Tsakpay mo't amo, Mare. Kumusta ka ngay? Nagsangsangit ka manan? Saanan, Mare? Awan santilwak arumwar. Imay nilakay mo ije balay mi idi kalman. Aw-awisan na nilakay ko nga ginomda. Ay, adamat awit nan nga araw. Ang ambay, linapdak nilakay ko. Ay, talaga nga agbiro kan ti kadwana nga aginom. Di na maawis nilakay ko. Tasaan mo't nga agin inom iti arak nilakay ko. Imbagman, Mare. Ne, adda umasidag agumatang iti lako, Mare. Lakwamon. Lakay, di mo aw-awisan di asawa ni Kumarik Abeth nga aginom, ta nakababain. Awan ti bisyo na dayjay. Taan niya ko matibibiyang mo, ha? Apay ngay alayatan nakitidanog. Ibagbagak laang mat. Madulauna, iti amum, Kita man day ta. At adaywan da kan dagiti gagayam mo, ta saanan anormal ti panagin inom mo. Sobran ti panagin inom mo, Lakay. Adik kan iti arak. Di ka pala sumardang danugan kan. Malas ka nga asawa. Awan pa'y serbim! Ading, si kamat gayam day ta. Punay mo ti panagsungsungbat mon ka ni manang ko? Nagbastos kan nga asawa? Didi. Ay, saan mabalin kanyak day ta? Idarum kunsan day ta asawam. Naglastugan da ito'y kabsat mo, Trining. Nakabasbasit lang arod a babae. Ngam kunamla na sino ngagsasaw. Amo, mangup opisina ka. Kat adu ti amum itilinteg. Ngam uray no diktaram ni manang mo nga agdarom. Saan na maaramid da ita? Taay ayatin nak ni manang mo. Nawatam? Naglastog ka ngagsasaw? Manang Trining, apay akas ti panagsasao day ti mamartak nga asawam. Baybay amon ading ko. Umay kan, mapantay di kusina. Ijay tangagin ni istorya. Umay kan. Ay namanang, isong abuswon na ka day ta asawam. Tapang panoy-noyam mat ngamin. Nakainom ngamin. Bay amon. Anya day taawit mo. Para kadagiti kakaanak kak daytoy. Tinapay da. Taamok at diyo pa ida maigatangan iti tinapay. Ay, wan na rod. Kaasi damat. Imbag taagda ka. Ay, sapay kumata iti maysa nga aldaw kat makapagpanunot kan. Kat panawa mon day ta asawam nga abusado. Ay, naapong. Si kamot ading ko. Pudno mo tibagbagak Reneng! Ni manong mo. Mabitang. Apay, Lakay. Nasakit ti tiyan ko. Sak makaangas iti sakit na. Agan anukan ngay. Matayaksan bagat. Hindi mo ibagaday ta. Kasapulan da kakadag iti anak ta. Didis! Mangayab ka iti pangiluganan ta ka ni manong mo. Itaray ta ni di ospital. Isumot lagayam asaan kan amapan aglaklako. Tamasakit nila kay mo. Makabulanan nga adda diti ospital nila kay Kumari. Uwin nga rod. Nagkotong matan. Anya ayat ti sakit na. Adda ka no cancer na, Mare. Naala na iti kakainom na iti arak. Ay. Unay matan. Ay kat. Kapilitan nga ipaagas mo. Panagkunak, saanan ang maagasan pa'y, Mare? Isumuti ko na dagiti doktor na. Ha? Barang makasubli ak tumatla ang aglako, Mare. Ay, masapol nga agsubli ka nga aglako, Tanay, nang lukatan dya ginatang da apwesto. Ha? Kat kasano? Pinapanaw da ka kadi ijay? Ay, saan? Nakisarita ak anaimbag. Kat, nagsingpot mo't dyan nakagatang iti dayjay. Kasta ka di? Ay, imbag man.
ires-reserve ko nga rodya abay ko para kan ka. Ay na, imbag ta inreserba anak mare. Talaga nga umayak tumutlaang agla ko. Nakapsutak o na yan. Bakit? Di akong makabangon. Mangan ka, uray basi-basit laeng. Bakit? Pakawanan na ka. Kadagiti adwa basol ko kada kayo. Kadagiti anak ta. Nagbalinak na responsable nga ama. Kana asawa. Densyo, Itala na miris ko dagiti nagkurang ako. Ngam naladawan ti amin. No makabirok kan tupay iti sabali nga ayatam. Ikarim, adi mo baybayan dagiti anak ta. Pagadalom ko mayda. tila'y magpagamot lakay. Nangam ikarik, padakilak pagadalag dagiti anak ta. Agawid tan manang, datalangan ti tao dito sa sementeryo. Uwan didi, Amok mat, no kasano nga inayat mo ni Manong Densyo. talaga nga inayat ko unay ni manong mo. Uray no Ma'am Marta. Ala, agawid tan, tani agtudon. Ay, uwan ading ko. Sige, agawid ta nga rudan. Ay na, maragsakan na, tay may kan naglakong mare. Kita day ta pwesto, aginatangda. Ay na, nagmayat ti nagbalinan na. Naglawa, mare. Nagado tila ko daan nagduduma a plastik. Ay tagayam ti negosyo, di akin kukwa. Aya. Asino nga taaya day tamakin ko pa iti daytoy. Anya itayon tinagan na. Ruben Samad. Wan, Ruben. Ruben? Nalukmag alumakay. Ha? Isuday ta sumungan. Nagbangal daw yo. Ay, kastamot kan ka, sir. Trining. Ruben? Agam mo kayo? Nasaya at mata nakita kan, Trining. Nabayag as sinapsapul ka. Si kagayam ti bagbagada abak nang a negosyante a nakagatang dayto a pwesto. Imbagken ka tabak nang kan. Siya ay kitam ti lang ako. Dandani di naksapay mabigbigan. Mabalin ka di mo't akasta. Mabigbig kalata. Uray agbaliw ti langam, Trining. Mabainak san ama panaglako di sanguanan ti pwesto ni Ruben Mare. Apay ko mabain ka. Ay, kabatch mo gayam day jay Ruben idi high school kayo. San la akabatch Mare? Iso ti umuna a boyfriend ko idi. Aya, kita man lang agpaiso. Idi pailaan ngamin kat nalaingan ni Ruben. Nagsina kamin idi nag-eskwela idi Bagyo. Kat siya, nagbati akmutan dito probinsya. Addan samot tan asawa na. Amok, addan. Amo mare. Naidom-dom at ipanang perpereng na kan ka. Kasla espesyal ka pa lang kan kwa naging gaita. Agtal na ka man, mare. Saan akong anapinta sa kasidi. Dakkelan tinagbaliwan to'y langak. Immadun ti uban ko, kan bimaketakon. Ruben? Di mo kaya't nga ibagat i-address mo. Iso nagdamagak iti kumarem. Jack impagarup nga umay ka dito balay mi. Sumra ka. Ang yamanak. Kas makita mo, Ruben. Agrigrigat kami. Kaano laang namin idinatay nila kay ko iti cancer. Kas tagayam. Makipaglading itak. Agtugaw ka. Pasensya kan, Saan anapintas dahi ta pagtugawam dito'y salas ni? Ang yamanak. Adagayam lugan mo nga imay dito'y?
Wen, no kayat mo, rumwar tayong tun madamdama. Ha? Saan ka makaruwar? Ilutwak namin iti makandag iti anak ko nga agapo iti eskwelaan. Katuray surot mo idan Kinapudno na, kaayayok dagiti ubing. Ngam, daksang gasat. Tasaan kami anaikan iti anak iti daydi asawak. Daydi asawam? Wan, Trining. Tanabayagan na baloak. Nagsakit mat ni misis ko. Katnura impaagas ko iti Amerika. Saan lata nakalasat? Ay, una yan tinapasamak kan ka, Ruben? Kat itata nagkita ta. Maragsakanak. Nabayagan nga inururay ko daytoy akan ito. Ruben? Trining, saanan amasapol nga aglako kapay. Adda akon, kat agtalagkala ang kanyak. Saan kayo abaybayan kadagiti anak mo? Ha? Maawat mo dagiti anak ko? Ibilang ko ida, kaspudno nga anak, Trining. Isong ano umanugot ka, agasawatan. Ha? Makauray ka nga ta? Kalpasan ti dua atawan? Wan, Trining, makaurayak. Kastaunay ti ragsak dagiti ubing, tarimwar kayo, manang. Asino di lalaki ang nangawis kan ka? Ni Ruben Dayjay. Sigod a boyfriend ko. Si Kamot? Kasla babaing kapay amang ibaga? Baknang kanugayam Dayjay a tao. Uwan. Ngam, agmay sang na agbibiyag, manipod na balo. Ano kasta? Agpada kayo abalo. Wan ading ko. Umayto ka naman ang agpasyar dito balay. Agar-aram kadikan ka? Kastarod, dinakmatan sardengan. Agasam, inggatangan na dagiti anak mo iti ay ayam da, kan makmakan? Ay, wan nga rod, kan saan la aday ta. Inikan na pa'y dagiti ubing iti kwarta. Iso akay kayat dagiti ubing ni Ruben. Duan atawan tinapalabas, sipud na tay daydi asawak, Mr. Lonely. Nailiwliwag kumeten, ti pan nakatay na. Kat ita, plan-plan wen min kini Ruben, ti agkalaysa. Daytoy man ti pakasarita, to'y pagayam mo, Trining. Trining pagayam ko, pudno jay kunada, nga dalata agur uray anasaya at mapasamak, uray no kasano ti panagtuo. Ket dimteng dayta, babaan kini Ruben, asigod a boyfriend mo. Ala, kablaawan kayo, tanaragsak kayon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan at Trining, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.